الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi hari na kita ni waktu karwa insyaallah subhanahu wa ta'ala sampai pa ikatusin waktu na to insyaallah dumini. Mudah-mudahan tulang ka maun sin kita insyaallah. Ngayon guru na to mulia amunin tagsuko sin waktu dihaon na yari na siya tagama serta din at magpalugay ito ko in guru kalasan wayro na rain din kan Dul Habir Tarkis wal yatafadhal siyadatuhu mashkura. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mahulinya mga katotay manghuran sin kami hapag-iman na muna tumukbal kita niyo sin sa taud-taud pagsarang suko pa Allah Ta'ala. Sin masing-masing kita niyo, yari kita niyo biwusan niya kabuhi, nikmat sa lagu-lagu ka kita niyo. Labi-labi na yari kita niyo piaabot sin Tuhan na to Rabbul Alamin habulan Dhul Hijjah. Dahing hamang habulan sa halga-halga, bulan sa lagu-lagu, nakabidda dahing hakatan biulanan, ya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na dahing hasawabiat to jakpat imbya kakibtan niyo. Dihilan parwaktuhan sin Tuhan na to Rabbul Alamin sin sa lagu-lagu parwaktuhan. In piya sampai kita niyo maripabulan ini. Na pagkayari kita niyo habulan Dhul Hijjah, na in pangadjian sin kita niyo hikarihil namu, diin imbya mga kakos-kausan, in manghuron niyo ini, atawakan kamagulangan niyo, bang nakamagulang, in manghud niyo akam Islam, na amunain, faidatun fi ashri Dhul Hijjah. Kapaiddahan, hahangpu adlaw simbulan Dhul Hijjah. Na ami iniin, mawaya na mo sabuton, diin imbya mga abot-abotan sin waktu, sin kita niyo. May kapaiddahan sinhangpu adlaw panagnaan simbolan Dhul Hijjah. Akalang kaiwanan na wala pa naabot si mampay kanila uno naman ang kapaiddahan bang kita piabot sin Allah Ta'ala habulan biya ini habiyaon labi-labi na panagnaan simbolan Dhul Hijjah in adlaw ini. Allah subhanahu wa ta'ala muna qala Allah Ta'ala bayna makhluqatihi ورفع بعضها على بعض درجات. Allah subhanahu wa ta'ala dirihilannya kalalabbihan ha antara si mga piyapanjarinya iwan dihilannya kaangkatan sin darajat pakanya nga sababetu fafaddala ba'd al-ayyam wal-shuhur ala ba'd dihilannya kalalabbihan in kaywanan ning ha mga yadlawan iban ding ha mga biulanan maun pakaywanan na faja'ala al-ayyam al-ashar al-awwal min Dhul Hijjah afdala ayyam ad-dunya. Nahina sin Allah Ta'ala in mga yadlawan hangpu adlaw panagnaan sin habulan Dhul Hijjah sinyari kita ni habiyaon afdala ayyam ad-dunya. Amuna ini in sa afdal yadlawan di hawaw sin dunya. Wajala afdaluha yawman haq. Na doon haon halom bisab sin hangpu adlaw panakna simbolan Dhul Hijjah di hayni aum padun haon labi pinaka-afdal adlaw amuna in adlaw yawman naha adlaw hikahangpu kasubangan simbolan Dhul Hijjah adlaw hipagsasacrifice mga susembay binatang na amuin longta adlaw yan hipagpukurban sin mga sila amu hindi hilan gaus hawala sila
lanjal matto nagnaik haji adapun isa pa mga sila ayat to nagnaik haji adlaw yan kami ini kahang po kasubangan simbolan hujja na in kanila isa magpa-kurban ay magpa-hadi in susumbayan din dunhaon wa afdalu ayyamil usbu yawmul jum'ah demikian Allah subhanahu wa ta'ala dirihilan niya kalalabyan yung mga yadlawan halom sinhang kapito in pinakalabi afdalu amunain adlaw jumaat isa piyabidda niya demikian wa afdalul layali pinaka-afdal mga duman layali al-ashr al-awakhir min Ramadan wa afdaluha laylatul qadr na ring mga afdal duman ring mga diuman niya amunain hangpu adlaw hangpu duman isab kahinapusan simbulan Ramadan na isa afdal kan na dunaw na munain duum sin laylatul qadr bihat kung mga katutay manghuran Kaya pawidda sin Allah Ta'ala, dirihilan niya kalalabbihan in kata. Na dirihilan sin Allah Ta'ala halom sin ng kataon, mga yadlawan dunhaon, yaon, wala niya litwas in ummat ini. In ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin mga karayawan. Ang ibang nila mahinang, na sila na simakpat matauhat nila, in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Titihilan sin Allah Ta'ala doon ha mga ipon niya nananawhid hakatunga sin Allah Ta'ala yan na sinamuin ang puadlaw panagna ang simbulan Dhul Hijjah ini fahiya mawsimun azimun min mawasim ta'at ini musim sa lagu-lagu hina sin Allah Ta'ala daing ha mga musim pagtataat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala yataraqqabahul mu'minun amoy inin tiyatagat-tagaran siya sampang marayaw sin mga bariman bang sila paabuton habya sin waktu ini habya sin yad amin bulan ini wa yastaqu ilay ibadallah almuwahhidun lawag-lawagon tuod sin mga sila ipon sin Allah Ta'ala amin matta ni panungwali nila po Allah Ta'ala matta ni panawhid nila po Allah Ta'ala sabab inya turapan lid darajat sabab hikaangkat sin darajat sin sila adlaw susunod Iban mahinang persababan wasadda lil khalali wastidrakan lin naqs. Iban mahinang persababan. Ikatapal at tawakan katabon kanila si mga uno-uno na kapulang sin kakahinang nila. Long tarunhaw mahinang niya to persababan. Bang nila na daw hatong hikasung sin karayawan nila pa Allah Ta'ala. Wa ta'ridan lima fat iban mahinang ganti si mga limaway kanila. Wala sila nakapag-ibadat. Wala nila nahinang. Mga patot hinangon at kala dihilan sila sin Allah Ta'ala hawakto ini parwaktuhan na amuin makapagtuyo-tuyo sila. Dahil hasababiyat kung mga katawtay manguran sin kami hapag iman na tuyo-tuyuan sin kita niyo in mga yadlawan ini. Jadi kita niyo dihilan parwaktuhan sa lagu-lagu dumauhat sin hikaulong kato tanyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil mga tibayuan sin hinang ibadat manahot maaslag ikasuok na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na inhang po adlaw panag na simulan Dhul Hijjah siya na ini pinaka-afdal yadlawan hababaw sin dunya hata itlaq niya. Nabi na sinasabot hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamil amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashar. Waiuning mga yadlawan, amal salih, amal hinang marayaw, dunhaon, hihinaon, amin hikalasa sin Allah Ta'ala. Dahil amuradi mga ang puadlaw ini. Simpanag na simbulan Dhul Hijjah. Nakikita niyo mga katawtay manghuran, lalawag na tutubya din, kita niyo kalasahan sin Tuhan na turampul alamin. Naparwaktuhan na sinyari. Pakalu ya Rasulullah sambil namung namayta nangasu namung imang kasahabatan niya kauda aksin Tuhan wala jihalu fi sabilillah pagka nasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam pinaka-afdal sa afdal yadlawan aamalan amal salih sin ipon niya adlaw yan amunain hawya sin habulan ini hangku adlaw panak na sin bulan Dhul Hijjah nahangkan daw sin mga kasahabatan ya kauda aksin Allah wala jihad fi sabilillah misan pag-jihad pagluwas lungsad pagpunok pinasa haran sin Allah Ta'ala di makaliw di makalabin kalabihan niya
insan bagsin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Yattu malainkan long niya. Bisan pa in jihad fi sabilillah di makasibo. In kalagbuan kalabbihan niya. In kalabi afdal niya. Malainkan isa hambo kusog yung gimwa siya. Tingin hawabaran niya iban sinarta niya. Tiyok niya gimwa fi sabilillah. Gimuha ng jihad, wala na siya nakawin, mana niya na parang sabil na dahil dito hato, murayat tikso. Na, damikian, hakayba ng riwayat, mal amalu fi ayyamil afdal. Wa fi riwayat arja, wa fi riwayat azka. Mataot mga kahadis-hadisan, tungod manunjuki pa pinakalabi sa afdal, pinaka amuin dayaw, amin amal salih, amuin pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala, amuna bulan Dhul-Hijjah hangpu adlaw panagnaan niya. Na mga katawtay manghuran daing ha mga kapaiddahan niya fara'idul a'mal fi halil ashri afdalu min al-fara'id fi ghayriha wa mudha'afatuha akthar. In mga kafardu-farduan amin amalan di ha mga iadlaw ay ha mga hangpu adlaw simbulan Dhul-Hijjah labi afdal daing ha mga amo in kafardu-farduan maduwaing ding hamanga bulan atau din maduwaing ding hamanga yadlawan niya. Iban sila mo in dakdak atau iban sila mo in lipat in karayawan niya mga katotay manghuran. Damikan wan nawafil fiha afda min nawafil ghayriha. Damikan in mga sunnat hinang mo sunnat dunhaw ding hamang kasunnat-sunnatan labi afda ding hamanga hinang mo sab sunnat maduwaing ding ha biya simulan ini maduwaing ning hayat to ataw kading ha mga duwaing yadlawan niya walakin nawafilul ashri laysat afdal min fara'id ghayriha. So magawa misampay sa biyayat to in hinang nawafil mga sunnat amin sunnat mo di hangpu adlaw sinbulan Dhul-Hijjah panaknaan niya in yat to isab di isab makalabi in afdal niya ding ha mga hinang kapardu-parduan na جرينا إن فالصلاة في هذه العشر الأفضل من الصلاة في سائر سنة. إن سنبهايang mudiha mga halaw masinhang po adlaw ini. Na lawi afdal na ami inakabidda ding ha mga kaybanan ha akatan ami inlong tapa tahunan niya ini. O dabi kanin pagpuasa mo kadalika sawm pagpuasa ami puasa sunnat. Na labi afdal niya ing dayaw niya. Wa qira'atul Qur'an ipagbasa sing Qur'an wa dzikir ipagdzikir wa du'a iban si mga du'a hangkat puspuson na to kalahirin di hari wa tadarru ila Allah impagpatibaba impagpatiku po pa Allah subhanahu wa ta'ala wa birrul walidain iban si mga pagbakti parwamaas labi na long taha mga halaw hang puadlaw ini nalabi mga katotay manghuran intumbas karayawan madawhat si manusia wasilatur rahim iwan si manupati si pagkasila sa haantara si magtawtay manghud na mahal wa ini amo imanupati kita si pagkasila sa bukon kaman in kita mahinang kita amo mahinang kita gagat amo in hikapagbutas yan doon nagkakasila sa na biya dakaw sinamuin amo in laungta di himinang sinhikanar ka sinikaw wala udubillah kana hindi akan manupati si pagkasila sa bukon mamugtui mahinang sabab sin hikapagbutas sin nagkakasilas. Wa qadai hawaijin nas tamikyan amin iminang kausin uno kauunahan sin pagkahimu manusa labi ni pagkahimu muslim kauunahan sin sila barhajat lan dudunhaon yadto kauti matawang kanila. Na di haluman ini labi in hal kakalakuan madawhat mo mga katawtay manghuran. In pa wa ziyaratul marda in pagbisita pa mga sila tao na sakit biyahan labi na bang amuin aso kampong malamman na sakit na bisita hamarayaw labi na bang saupam hawak to inipiabot ko sin Allah Ta'ala na in karayawan mo in pagbisita mo yan di mo madawhat biya si pagbisita mo hadwaing amuin bulan niya atau akan duwaing yadlawan mapwas ding ha bulan Dhul-Hijjah ini wattiba janay damikyan bang autay manghod mo amuin nawapat biyahan na in agad mo maun na labi in madawhat mo karayawan wal ihsan ilal jar iban simpag parayaw
magmarayaw kau hapag kahapang daig mo, pagparayaw mo simpalako tabiat, pangadatan mo hapang daig mo, abukon mo amuin, hidat, himinang ko sin hika disturb nila, sa hinangon mo biya din, hika sampay mo kanila sin amuin, di akan sin mata may magmarayaw, bukon magmangi, mga katawtay manghurang. Wait aming taam, iwan magpakaon si mga pagkaon. Ang aong pagkaon ta, labi-labihan ni pagkaon tabihan. Aon mga labi, amoy mapatut mo bihan, tutok balan, ayaw kau maog, magpakaon kanila, tiin-diin ni kakausausan. So, iwan na si mga hinang, amoy imadawhat mo dunahon, in kamumpaatan, maun kay mo, maun pakaibanan, iwan may hinang persababan, hikasung sing karaywa mo pahadarak sin Allahu Ta'ala. Amo inhikabukat sin timbangan mo hadlaw kana. Da mga kaulungan sin Allahu Ta'ala. Na ding mga kalapihan kapaidahan simbulan ini sinhang po adlaw sin panak na simbulan Dzulhijjah fadlul ashr wal amal fiha ya'ummu an-nahar wal layl. Na inhinang mo diha ini na naaga mo inhinang mo harumi basin adlaw ay dumi basin adlaw in mga amal mureheni natin niya nara at inilabi bukod sa jaha mga yadlawan niya. Ayan mga katot, sambil amin amal mo haruman niya, nagsadat ka kau, nagsambahayan kau uno na hinang ibadat tunhaon. Sumara wa misampay sa habiyat to. Lakin layali al-ashr al-awakhir min Ramadan afdal min layali ashr al-Hijjah. Tadi pa isab in haduman sin longta sin panaknaan sin bulan Dzulhijjah min haruman niya di isam makabiya in labi afdal din sin hangpu kahinapusan isab sin duman sin bulan Ramadan. Kana natin dunhaon min afdal ni sabab sin dunhaon yon ni Lailatul Qadr. Wa afdal min layali ashr Dzulhijjah. Listimali ala Lailatul Qadr yawm duun indum sin Lailatul Qadr. Adapun himalga in adlaw yan. Adlaw sinhangpu adlaw panak na simbulan Dzulhijjah. Sabab dunhaw listimali ala yawmin nahar wa yawm Arafah wa yawm at-tarwiyah. Sabab dunhaw hangkan himalga landu in hangpu adlaw yadlawan simpanak na simbulan Dzulhijjah. Sabab yaw nagampung na in adlaw yawmun nahar ha adlaw hipagpukurban. Iban adlaw Arafah yaw dunhaw iman sa yawm at-tarwiyah mga silayat po nagnanaik haji dunhaw. Na mga kakasiko akam Islam. Napundi ha ini. Damikyan napundi ha ini ha mga hangpu adlaw simpanak na simbulan Dzulhijjah sin sinisanti bayhuan sin ibadat sa lagu-lagu. Wairuun ini napun hakaybanan mga biyulanan, hakaybanan mga yadlawan sa putika diha ini hamulan ini, hadlaw ini, hangpu adlaw simbulan Dzulhijjah, napunin ibadat sa lagu-lagu dunhaw. Biya na simpag haji, iban simpag udhiyah, ganap na rihaini bil idafa ila salah, iban sin mga sambahayang, panay sambahayang nadi, tulad ng jari tinggalan. Sa kaumulan. Wasiyam, wasadaka, impagpuasa, damikan yaon dunhaw, impagsadaka yaon dunhaw, napun dunhaon in ibadat sa lagu-lagu mga katawtay manghuran pa akam Islam. Hangkang jakpat paksa dakula ha mga sila. Piaabot sin Allahu Ta'ala pabiyak sin adlawin. Atawakan laong tayo ha adlawin haruman ini. Na kanin Allah subhanahu wa ta'ala sambil siyapahan niya nun haruman niya namin kalalampihan wal fajri walayalin ash. Siyapahan sin Allahu Ta'ala hawakto sin fajr subuh. Amin long taharuman sin amin long ta panagnaan hangpu adlaw simbulan Dzulhijjah. Walayalin ash amunain hangpu adlaw sin Dzulhijjah pa amin ha panagnaan niya. Amayat to inkaw sin mga jumhurul mufassirin minas salaf wa ghairuhum. Amayat to inkaw sin mga jumhurul ulama, jumhur sin mga mufassirun, iban sin mga salaf, iban sin mga mapuas din kanila. Kapanap sila nila sin ayat ini. Demikian wa min fadlil ashar ay annaha al-ayyamul ma'lumat al-mubarakah allati syara'a Allah Ta'ala dzikrahu fiha ala ma razaqa min bahimatil an'am. Na daing hamang kalapyan niya rin haon ay yaman ma'lumat. Amin nagdarasin na may imbarakat, amin siyarasin Allah Ta'ala, tunhaon ni samputun siya, amin hipagdidikir sin mano siya, iban hipagsusukol sin mano siya,
hamanga sila di hila rijiki, daing hamanga bahimatil an'am, daing abya na si mga kambing, sapi, tawakan unta, hawak to yaon, ipagtutumtum nila pa Allah Ta'ala, ipagsuko nila pa Allah Ta'ala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. In ayam ma'lumat amuna in hang ku adlaw sin panagna sin bulan Dzulhijjah. Amuyat to in kamatauran jumhurul ulama wa aksarul mufassirin sinamuin panapsilan nila in ayyaman ma'lumat. Hangkan mga katote manguran ini ayaw na tulikwasin in mga waktu biya ini. Damikyan inang ku adlaw tin panagna sin bulan Dzulhijjah hiya khatimatul ashhuril ma'lumat ashhuril hajj. Siya na amuin kahinapusan mga bulan na ma'lumat, amuin ashhurul hajj, amuin mga bulan hipakahaji, amuin beta sin Allah subhanahu wa ta'ala al-hajj ashhurul ma'lumat. Biya na siya munain Shawwal, Dzulqa'dah wa 10 min Dzulhijjah iban sin hangku adlaw panagnaan sin bulan Dzulhijjah. Amuyan in bulan hipakahaji, amuin doon ha Shawwal, Dzulqa'dah iban sin kahinapusan amin hangpu adlaw panagna simbolan Dzulhijjah. Biya na sing kariwayat hadamik yan si mga kaibanan ding mga kamatawran mga sahabatan. Biya na kan Umar wa ibnu Abdullah anak ni Abdullah yan damikan ni Ali wa ibnu Mas'ud wa damikan ni Ibnu Abbas wa ibnu Zubair. Iban na sing kaibanan ding kanila mga katotay manghuran iban sing kamatauran kausim mga tabi'in. Na min fadli al-ashr ding hamang kalabihan niya anna fiha yawm Arafah. Doon ha uning hamang kalabihan niya aun sa doon ha pagtaw yawm Arafah adlaw Arafah alladhi akmala Allah fihi ad-din. Amin siyang purna sin Allah Ta'ala in agama ha adlaw yan min adlaw Arafah jiyukop sin Allah Ta'ala wa tamma an-ni'mata 'ala al-muslimin. Jiyukop ning kanikmat-nikmatan siyang purna na sin Allah Ta'ala in kanikmat-nikmatan ha mga kamusliman. Adlaw Arafah kama qala subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Yatbita sin Allah Ta'ala hadlaw yan siyang purna kuna kaniyo in adina kun agama niyo. Wa iban jiyukop kuna kaniyo dun haon in ni'mat ko. Iban nagrida na ko dun kaniyo in agam Islam amin pag-agaman sin kam. Na hangkan japat manusia yari kita nyo halikusan sinagam Islam mga kakasikwa agama. Na daing ha mga afdal daing ha mga kalabihan niya nabiya sinamin adlaw Arafah yato na bangko nakapuasa doon haon amin 2 tahon kifaratun sin Allah subhanahu wa ta'ala in dosa mo. Dosa nakaunay ba nakahuli nakaulay ba namin susungon. 2 tahon mga katautay mong habiyaw panagna simulan Dzulhijjah makna niya kumudan in pagpuasa sing kita niyo laong tarun haon bis tahon na tunasal niya panagna ambiyaon amin panagna sa hali simulan Dzulhijjah laong adlaw hamis biyayon kita na bis tahon na tumang kuno kumukdan in siyam kasubangan simulan Dzulhijjah mga kakasiko aram Islam amin hari na wala mukyatakinan namuasa dahing hapanagnan ini sa panagnaan sin bulan ini Dzulhijjah wala mukyatakinan wala mukyasatiyahan kaya puasahan ando mis ayaw malipuas kayo mo in pagpuasan ha adlaw Arafah ayaw malipuas kayo mo in adlaw Arafah na labi na dayaw labi na lingkat bang mo piwasahan ding hapanagna samil pahikasyang kasuwangan amunayin budol amunayin adlaw Arafah. Na ayaw kita ni maug, lumawag, ikarida, ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan. Damikian mga katautay manguran ko awam Islam. Ading ha mga kalabihan niya, doon haon, yaon in yawmun nahar, amuna in yawmul hajjil akbar, amin adlaw hipagkukurban, amin hajjul akbar, wa huwa a'zamul ayyam inda Allah ta'ala. Amuna ini insa lagu-lagu yadlawan pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na singkabaita hadis niya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'zamal ayyami inda Allah tabaraka wa ta'ala yawmun nahri thumma yawmul qar.
in sabunatod, in sa lagbo-lagbo, mga yadlaw, pahanarat sinallahu ta'ala, amo na yawmun nahar, amin adlaw, nahar amin hatahangpo, kasubangan simbolan Dhul Hijjah. Amo na in adlaw hariraya, Idil Adha, mga katotay manghuran ko akam Islam. Tumma yawmun nahar, mahuli, ibasin adlaw, amin yawmul qar ini, amin adlaw mapuwasin adlaw hariraya yan. Amin niyanan sa yawmul kasabab, mga haji, mga manusya dito nakahaji, na dito sila tumutog, humanti, hamina, mapuwas lang tarin lunhaon, pagtawap nila sin tawaful ifad, tawaf hajj, iban sin paghaji nila, pagsumbay nila lunhaon, na humali-hali sila rin dito hato. Na yung mga yadlawan ini, dahil mga afdal, labi, ini mahal ka pahabarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan jakpat yung mga sila, nadihilan parwaktuhan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala nakupasin waktu, wala nila yusal nagmain-main. Na al-amalu salih fi hadhihi al-ashr afdal min ghayrihi. In hinang amma salih, ha mga hangku adlaw simbolan Dhul Hijjah, mga katawtay manghuran, pamimpanaknaan ini, na labi afdal marwain din kanya. Mapuwas din ha mga yadlawan ini. Li syarafi zaman, hasabab sing kamumulyahan din zaman ini. Binisbati li ahli al-amsar, ha mga sila, hatungod ha mga sila, amin, wala nakapagnaik haji. Matto, nadihilan sin Allah Ta'ala, kalalapihan kanila, amunain mag-along tarun haon, wa syarafu zaman wal makan, iban sin kamumulyahan, sin zaman yan, iban sin lugar tempat, ang mga sila mag-haji pa Baitullahil Haram. Nahangkalan lumahal ka mga palangwang po akam Islam. Na kauna si mga salafus salih, mga tao marayaw na kauna, yaulungan sila sin Allah Ta'ala, yahrisuna ashadda al-hirsi ala al-ijtihali fi hadhihi al-ashr bi anwa'i at-ta'a. In mga sila yato mga palangwang po akam Islam, landuin payo nila, landuin tuyo nila, magtuyo dunhaon, bang mabut in mga hangpo adlaw panag na simbolan Dhul Hijjah ini. Bang sila piabot sin Allah Ta'ala. Sin labay din ha mga jinisan pagtaat pa Allah Ta'ala. Hinang hikasok nila pa Allah Ta'ala. Niniin sila wa kanu yu'azzimuna ghayat at-ta'zim. Lando tuod ipanghalkay nila. Impanglaguin nila, parkala ini, labay din ha pagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakana sin kabayta. فكان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه وكان يحث على العبادة في ليالي العشر ويقول لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر. Nahamok din hamang kaunan hi Sa'id bin Jubair, yaulungan sa sin Allah Ta'ala, apabila sumud na hinangpu adlaw panaknaan, simbolan Dhul Hijjah, magtuyo-tuyo to siya rin dunhaw sin labi, lando in pagtuyo niya, aron hindi niya na akong kakausan hinangon. Intuyo, sinamuin, sinsilayat ng mga palangon pa akam Islam. Intuyo, maglawag karayawan. Intulo, maglawag sin hikarita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangkitain hasamanta ini na impagtuyuan, tabya, katus tabya, amuin, biya din sadya, amuin, madauhat niya in dunya. Ang papin sila, kumahal kanila, in parkala pang-akhirat tikasan niyang sin sila. Ang parikato, tabya, takuman, pagkaibanan, na labi mahal ka kanya bang man siya sumanyang di hadunya. Dapon in kasanyangan matan hadlaw akhirat, kaya lulupahan hangkanin sa pagtuyuan ng parkala pagdunya. Na sambil tungod, amuin long tasakirat kila hamuin, mumulan sang siya pag-ibadat, hado man si mga hangpu adlaw, si panang simbolan Dhul Hijjah, in agin niya, la tufi'u surujakum, ayaw nyo lang niya pagpatayay mga kato yamin, tanjo palitaan nyo yan, apin haluman lang tasin mga adlaman, duman sin hangpu adlaw panag na simbolan Dhul Hijjah. Tinaming intuyo si mag-ibadat nila at mga tote manghuran. Nahangkan, habiya ka to Muslim, mararata na kamo, labi na intinhawaran sin kami, in magtuyo-tuyo to kita ni dumauhat sa kaun na to, in mga waktu ini. Amin hangpu adlaw panag na simbolan Dhul Hijjah, simu din adlaw niya, iwan si mga duman niya. Hapag ibadat, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, mag-ammal salih,
na amin dihilan natutod waktu diha ini amin pagtaat iban ikasuok pa Allah subhanahu wa ta'ala. In makaajay mga palangon ko agam Islam on waktu kita niyo amin dunhawnin tuyo na to sadya mag-ibanat lando mag-inang amal pagtaat pa Allah ta'ala bang sadya bulan Ramadan. Mapuasin Ramadan ya tuway na magliso-liso na sambil mabutin bulan biya ini bulan Dzulhijjah nabiya kaagi narawag na kita niyo siliso na tumagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang natusadya kaingatan na atawakan indirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala tanto na sadya pagtuyo-tuyuan singkatan. Na dihay ni aniban singkitan ni mga palangon ko agam Islam amuin mahug paway sadya in waktu ini. Malawa sadya manaykod sadya imbulan Dzulhijjah inhangko adlaw si panak na simbulan Dzulhijjah ini ami way rumisan kihampitan nato hinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Daman hinang din dunhaon in pagchismis namin inlaw ni nagibiya inibiya to. Iman si mga pagkita si mga kikitaon bukon na long ta mapatot kikitaon magupasin waktu dunhaon. Dunhaon katan na inhinangon wala nila kingatan in musim ini musim darauhan sa lapu-lapu iban parwaktuhan wa mo in wayrun sali niya mga palangon pa agam Islam nabang ini di na to daw haton nakudo pa abot amin ilong tamadawhat na to balik di na to nakaingatan bang kita ni paaboton pa sin Allah ta'ala yatto pabulan haji balik biyasin hadlaw ini paaboton di na to namatan to mga palangwan pa agam Islam nahangkan in mga bariman na indirawhat nila biya di sadya in hikasung sinrida sin Allah ta'ala kanila. Hinang nila sa kaula-ula yaon na konsum ko ni sana iban asal day sab konsum ko ni sa tay kuran la indunya na inlawi marayaw tay kuran na indunya aun daman mapuso-puso madawhat sing kita niyo. Ay hamang aptal hinang sing kita niyo habulan ini hadlaw ini labi na hangpo adlaw simulan Dzulhijjah amuna al-hajjul mabrur amuna in hajj mabrur amun hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Alhamdulillah yattunay mga katotay manghuran nato nagnaik haji matto pa Baitullahil Haram murah-murahanin sila yatto madawhat nila in hajj mabrur pagtawon kana in hajj mabrur na laysa lahu jazaa'un illa al-jannah wayruun tumbas duwaing malingkan intumbas in paghaji nila po insuruha. Suruha mga totehangkan in mga magnanay haji. Nasuay nila ray sa payuhan marayaw in paghaji sin sila. Amuin hinang nila in patut hinangon haaturan sin syara. Biya magad hasara sin Allah. Biya magad hasara biyutang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na amuin labi na in paghaji amuin haj parudu. Na biya na siya pa amuin na فأتى به على أكمل وجوه البر من أداء الواجبات واجتناب المحرمات وانضم إلى ذلك الإحسان إلى الناس ببذل السلام وإطعام الطعام وضم إليه كثرة ذكر الله عز وجل. Na amuna inding hamang hajj mabrur yan amoy himinang siya dunhaon sin tampul na hihinangon hatibayuan marayaw dahing hamang pagtunay si mga kawajib-wajiban limalayo ding hamanga amuin hiyaram sin Allah ta'ala na lamod na rin dunhaon in pagmarayaw papagkahin niya manusia bukon pagwi ding hapaghadjian di na mangilatay manghud di na mangilabagay di na mangila labi na bang siya di na matawag inda haji atawakan yun to haji di na mangila di ikaw asipon mataw di biyahan mga katawtay manghuran na ipag naikhaji bukon kuwalan amin suway ko makula o to haji, inda haji, wayroon. Inyaon, himinang kaw yung karna sadya, amin pardakan sin Allah ta'ala, piyadyo mo, inrukon sin agam Islam dun haon kayo. Hangkan halwai, hindi mapapas atawakan, hindi amin longta, maupas in pag naikhaji sin ikaw, parayawa, inyat mo mag naikhaji, bukon kawabantukan, bukon kawabansangan, sa hakar na sadya sin pagtunay mo inyaon wajib di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala habya kay bumakakaus. Ayat to mga katotay manghuran ko agam Islam.
Na dihay ni yusannu al-iksa fi hadhihi al-ashr min dhikrillah ta'ala. Siyun nakato magpataod diha ini impagtuntum pa Allah subhanahu wa ta'ala impagzikir fi kulli al-awqat ala jamil ahwal. Ha mga katan waktu harin din inin kaunan kahalan sin kita. Sibu da kau na kaiman, sibu da ikaw timitindo, wajalisan nimilingkod, wa mugtadyan iman si masa da yaon. Rakiban wa masyan, sibu da kau hata amuin, hata sin sasakatan, iban si miyamanaw. Na dihay nilabi na mga yadlawan ini, magpataod kita sin panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Miyamanaw ko, pagdikir kau. Sibu da hatas nakatawa huno-huno na, kimukulang kau, si masaday-saday kau, pagdikir kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-iksaru minat tahlil wat takbir wat tahmid. Iban pagpataod, hawak to yan. Pagpataod sin pagtahalil, iban sin pagtakbir, iban sin pagtahmid, amoy mamuti pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasab da sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faaksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Patauran niyo dun haon. Amoy halaw masin hangpu adlaw panagna sin bulan dun hijja. Apanagna sa manjarina kita magtahalil, wat magtakbir wat tahmid dun haon. Mga kakasiko awam Islam. Waqala ta'ala subhanahu wa ta'ala bi'asin yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayami ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Nabi asin nasabot ta panaknan amuin biya din sadya sumin kasaksian sin kita niyo im mga hikamumpa at katutan niyo iban laung ta dumikir pa Allah subhanahu wa ta'ala sumagbot kanya impagtakbir impagtahalil sin kita yung mga palangon ko agam Islam. Labi-labi na hawak to kita amuin aung susumbay undunhaon na ayaw kita mao. Namisan da pumanhambok kaming kapagkurbanan sin kita yung inyan ikapagsuko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na impagtakbir iban sin iaangaran siya sa tari iban sin pagtasbih iban sin pagtahmid iban pagtahlil na inyat to amuin biya da sin pagtatakbir sin kita yung amuin takbir muqayyad amuin ha puasad na sin amin subo launta amuin pajaryaon sin amuin adlaw launta hari raya adlaw yawmun nahar na amuyat to in launta amuin muqayyad siya pagtawakon tumang adapon amuin pagtakbir mutlak na hakatan waktu hawno na kaulugal amuin manjari kau magdikir manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala jari kayo. Tumugtog sambi sadya pa ikahang putag to kasubangan sim longta sim bulan Dhul Hijjah. Dito tumugtog mapuas niya mga palangon. Napatauron na to impagtakbir na to. Harin din na ko misang kita halom sin bay. Halom sin longta upista. Pagtakbir kau, pagdikir kau, pagpataw dihay ni ini jari katutan yung mga palangon po agam Islam. Bukon sadya, in suway sadya habulan sin halirayang pa kita magtakbir. Na ini mabilang siya amin sunnatul mahjura min sunnat kato awun katay Quran niya. Katinggalan na sing kamatauran di magkahinang. Amin mahinang nila sadya, suway sadya panaknaan atawakan suway sadya mabut inang po kasubangan simbolan Dhul Hijjah. Dito na Eidul Adha. Ang pamagtakbir. Adapon siyara katutan ni panaknaan pa simbolan Dhul Hijjah na siyara nakatutan niyo imagtakbir. Haun na kaw. Makatukaw palugal yaon. Pagman ilugal tampat, jari din dunahon in sumabot kaungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kana biya nasin ay kaunan hi Ibn Umar iban hi Abu Hurairah karidahan sila karwa sin Allah ta'ala يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. Karena pag hinangon si Ibn Umar, anak ni Umar, iwan hi Abu Hurairah, karidahan sila karwa sin Allah ta'ala, in sila matugumwa, pasuho patabu, mga yadlawan sinhangpu adlaw panak na simbolang Dhul Hijjah, tumakbir sila. Na wayukabbirun nas, na pagdungong si mga tao na makahati, marimain sila, ay adlaw yaon, pagpataw sin pagtakbir, pagpataw sin panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, na tumakbir na insasuko sin nakarungog din dito hato, inisimbya sin pagtakbir nila,
na kanya-kanya yung pagtakbir mga katawtay manghuran po aakam Islam. Na mataod pa mga katawtay manghuran po aakam Islam. Na biyasin pagtakbir na dua bahagian yung pagtakbir, amo na yung takbir mutlak ilang muqayyad. Amma takbirul mutlak Inda po ni pagtakbir mutlak pa yakun fi jami ayyamil hakatan pahakatan iadlawan hangpu adlaw simpanak na simbulan Dzulhijjah. Yan sinadlaw ini amin habiyaon mga tao tay manghuran timag na longta kawasin pajar timag na impag wa amin pagtakbir sing kita ni rin dito hatpo. Hari hindi in nakawayroon hadnya. Wayroon hadnya impagtakbir sing kita niyo mauwos sa sa ini pamuin kahinapusan na sin ayamit tashrik yasin nasabot ta mga katong hatin hakatan waktu hakatan kahalan haun na kau tampat lugal na pagtakbir kau bangmanin lugal yan tampat marayaw amuin manjari siya ini mo sabuton ingan sin Allah Ta'ala dapon mga lugal di na mapatot sa sambutan dun haw na ayaw di manjari na hipatampas na damikian simbya ka to Muslim in pagtakbir ta amin biya ka to so napatanugon ta supaya karunukan sing kaywanan at pang naigtabiyahan imbiya ka to usog mga katawtay manghuran wayad kurasmallah fi ayami ma'lumat yat to mga katawtay manghuran amin magdikir amin sumabot hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga yadlawan yan at takbirun muqayyad adapun in takbir pagbasa muqayyad bi adbaris salawatil maktuba may mga puwas na si mga amoy kapardo-pardoan puwas-puwasin sambahayang fardo dito hatto humarap in imam laung tapa mga makmum niya ampa siya tumakbir ubusin na in salam niya ubus sa mga siba tumakbir siya rin dito hatto teng hakawasin pajar amoy in laung ta ini kawasin pajar hadlaw yom arafah ligay ha mga bukon nakahaji adapon ha mga makahaji na min dhuhri yawmin nahar ay panaknaat tumaknaing ha kawasin pajar hadlaw sinamuin longta ini yawmun nahar yaon adapon ni makahaji tumakna kanila amuna in waktu sabsin amuin zuhur hadlaw yaon adapon ni kitanyo amuin ha pajar pa dito tumakna ang pagtamon namin takbir muqayyad. Ang mga sila wala nakapagnaik haji. Adapon ni magnanaik haji na hakwan sin zuhur at tutumag na impagtakbir sin sila. Mapwa amin tumugtog impagtakbir hawak to sin asar hikatu na sin ayam tasyamin na kahinapusan na. Kana in hawak to sin yawmun naha tumag na impagkurban nasambil di hilan pa sin Allah Ta'ala yamat tashrik tu adlaw manjari pa siya magpakurban magpahabol nun haon hadlaw yaw ikang putag isa ikang putag dua ikang putag tu kasubangan na di haon atin yaman na hawala niya kasadyahan nakapagkurban sin hangpu panakang pu kasubangan simulan Dzulhijjah min adlaw Idil Adha na makadiri pa siya rito ikang putag isa ikang putag dua pahikahang putag tu magpakurban mga katawtay manghuran po akam Islam. Biyahan mga intagtakbir na may maalum ka to tanin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amuyat to in dami sa samputon singkitan yung tumusin pagtakbir mga palangwan po akam Islam. Na biyan na si Sambat, ato mamutatin siya masinang panaknaan sin Dzulhijjah ini panaknaan niya sambil pa ikasiyam kasubangan habang natuyat to kasakapan na labi na inafdal mga katawtay manghuran kana inipiyag tuyo-tuyuan tahinang tayan na magbalik da kato habang hikaluhay kato hayat ko adapon wala kialuhay kay mo wala kaya tawpik sin Allah Ta'ala nakapuasa pa
kitan. Bahwa yukaffiru dhunub sanatain kiparatun in 2 tahun dosa sing kitan. Akhir kiparat biar nasimbita si Nabi sallallahu alaihi wasallam siyamu yaumi arafata ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Ibang puasa itlaw arafayan inyan hika kiparat yamin diulat-ulat ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin hika kiparat in hang katahon amuin nalimabay wasana talati mariban hang kataon amuin sumunod kanya yaon. Lesin lima biya maya mga katote mga hang kaadlaw ra nakapuasa kaw kaadlaw arafa kiparat kung sila Allah ta'ala pardusahan. Na lukis-lukisun na to mga katote mga huran kwa arames lang kung nakumula to. Adlaw mo. Nain namin adlaw arafa yan kaya sambat habiyaon laong tapanag na ansin bulan Dhul-Hijjah. Ay tungkol singkitan nyo. Adlaw ini, Hamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Salasa, Arba'ah, tinya Hamis, Jumaat, adlaw Jumaat mga katawtay mang Quran. Adlaw Jumaat, kumugdan, in adlaw Arafa, pagsadyahan singkitan nyo. Nalabi na yung dayaw na yung hapanagnaan, kikwasahan singkitan nyo. Kung sumamuasa na sambil pa, ika siyang kasumangan, kal na ayaw na pulikwason, biasin lang kung karayawan mga palang ko akan Islam para nakikita nyo na bardo sa Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw na to isa amin o ay nilipwaso ni mga tatay mga anak asawa singkitan halong simpamaybay singkitan nyo tatawakan misyusyo na din hamang amano siya patumtuman na to inadlaw ini in labi na inadlaw Arafa ang ilong tayo konsumo na long tabihan na patungtuman ka sila tayo mangut na ayaw mo kalupahi inadlaw Arafa imamuasa kita sunna. Mamuasa kita rundunhaw labi na halam simpamayrayta mga palangwan ko akam Islam bation na tumagsahur in mga anak na tun halam simpamayrayta na tubukon sa ikaw. Mananya bukon sa ikaw imabaya sumudsura sambilin sila yan mabaya na isang sumudsura. Diyan na sinkirayta. إن كان سعيد بن جبير كونني سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يقول أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة bati an yulong niya imanga daraakon nyo yan khidma nyo yan amuin makapagsahur hapak amuin hapuasa haadlaw Arafa pagpuasa si haadlaw Arafa nahangkan mga katawtay manguran paagamis lang payuhan na to inuno na sin hika iparat hika papasin kangian nato hika papasin pardusahan nato nabiya na sin adlaw Arafa ini amin paagaron na rin dito hato hapagto kung sin matasuka rin dito hato Ibidnillahi subhanahu wa ta'ala mga katawtay manghuran ko akam Islam naraing hamanga amuin usaha lando wayroon long ta inilugian niya, dihay niya munain pagbasa sing Quran, bangaw sarapat, amuin, makatam na to in Quran, halaw masin hang po adlaw ini, mga katawtay manghuran po akam Islam, na mura-murahan in kita niyo, ini taupikan sin Allah Ta'ala, in mga pardusahan na to, makiparatun sintuhan na to Rabbul Alamin, ibang karihilan na to hal, kay mga yadlawan niya, na uno-uno na hinang ibadat sin kita ni tibayuan impag sadaka impag uno-uno na tibayon hinang ibadat diha ini patauron na to kaman mga palang paakam Islam napatugtuon na mo na rin dito hato in pangadjian sin kita niyo harum ini kana miyabot na in waktu-waktu na mura-murahan in kita niyo ini dihilan pa pusog sin Allah subhanahu wa ta'ala imo in himinang karayawan نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا والمسلمين إلى اغتنام مواسم الخير وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.